Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 287 of the Afrikaans Quran. Ons is besig nou met die Heilige Quran. Die Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genade. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Afdeling 6 van hoofstuk nommer 19. Hoofstuk 19, dit is van die hoofstuk van Maria, die moeder van Jesus. Surah 19, Surah Maryam. Alhamdulillah, by the grace of Allah, we are now coming to the end of chapter number 19. Die valse leerstelling van seunskap. Merk u dan nie dat ons die duiwels tussen hulle aanhits om hulle op te sweep nie? Wees daarom nie haastig teen hulle nie. Ons sal hulle slegs 'n bepaalde aantal dae uitstel verleen. Die dag, daardie groot dag, die dag waarop ons die Godvreesendes tot die barmhartige sal by mekaar bring, om eerbewyse te ontvang, sal ons ook die skuldiges soos dorstige kuddes na die hel aandryf. Vir hulle sal daar geen bemiddeling wees nie, behalwe vir hom wat 'n verbond met die barmhartige gesluit het. En hulle sê, die barmhartige het vir homself 'n seun geneem. Dit is die grootste insult. Ons moet nooit hierdie ding sê nie, mense, asseblief. It is the greatest blasphemy, because God does not have a son, He does not have a mother, He does not have a father, He does not have a son, He does not have a daughter, He is one. So please never ever say this. You're going to face Him. How are you going to answer such a thing? Don't listen. Tell your heart what your heart tells you, please, mense. Hulle sê, die barmhartige het vir homself 'n seun geneem. Voorwaar, julle maak bose beweringe. Dis om die hemele van mekaar te laat skeur en die aarde te kloof en die berge in stukkies te laat val. What a great thing you are saying. This is blasphemy. Omdat hulle 'n seun aan die barmhartige kon toeken. En dit is die barmhartige onwaardig dat hy vir hom 'n seun sou neem. En daar is niemand in die hemele en die aarde nie, of hy kom tot die barmhartige as 'n dienaar. Every person is to stand in front of God, whether you like it or not, irrespective of race, religion, nationality, gender, male, female, Christian, non-Christian, Christian, Muslim, Hindu, Buddhist, atheist, polytheist, agnostic, monotheist, polytheist, pantheist, doesn't matter who you are. Even if you don't believe in God, you're going to stand in front of Him. That's a guarantee. Even the Pope and the King and the President and the Prime Minister and the big CEOs and the big bosses of multinational corporations, all the multi-billionaires, every person is going to stand in front of God, the Creator, the Hearer, Allah subhanahu wa ta'ala. Voorwaar, hy ken hulle en hy het hulle almal getel. En elkeen van hulle sal op die dag van opstanding na hom kom alleen. You will have no lawyers there, you will have no cell phone there, you will have no Google search there, you will have no AI technology there, there will be no laptops, there will be no mother, no father to help you. You're going to be all alone there. You do the crime, you do the time. Hulle het glo en goeie dade gedoen. En hulle sal die barmhartige voorwaar liefde betoon. Daarom het ons dit vir u tong maklik gemaak, sodat u daarmee 'n blye tyding kon bring aan almal wat teen die kwaad waak, en sodat u 'n tussieke volk kan waarsku. En hoeveel geslagte voor hulle het ons nie vernietig nie? Kan u nog enigeen van hulle sien? Of 'n geluid van hulle hoor? Nee, hulle is weg. Daar is net die archaeological ruins van die mense, né? Wat hulle gedink, hulle is baie sterk. Hulle het groot corruption in die land gedoen, 286, 287. Nou staan hulle voor die Here en hulle
knieë of die grond. Hulle is nog verskrik en bang. 288. 288. Die day of judgment kom vir almal, né? Dit is the law of life. Niemand kan dit escape nie, né? Mense, asseblief kry 'n copy van die Quran today. Don't delay, please, mense. Quran is a GPS. It will show you how to get back to your Creator. Contact the IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026 or 27, MJC 021 6844 606. Muhammad's Hardware, that's where I obtained my copy from John Jonas Musadada from Musa's Insurance Brokers, 012-374-6102, free copy from Muhammad's Hardware. And from all of these, may all that is good for you come to you in great abundance, man. So please remember, there's one straight path, the straight path back to your Creator. And you've got to know that straight path, and the Quran and the Sunnah shows you the straight path. The Quran gives you the directions how to get there, and the Prophet ﷺ implements the practical way of how to get to the straight path. And remember, the devil moet jou nie weg van die regte pad afskeer nie, né? Lekker bly, stay strong. Alhamdulillah Rabbil Alamin.